Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali ngamedalang program pemberian bantuan stimulus usaha PBSU Majeng Koperasi Sanekeni Pawesana COVID-19 non Koperasi Pegawai Negeri PKN. Kepala Dinas Koperasi Miwah UMKM Kota Denpasar Made Erwin Suryadharma Sena Mausang, program PBSU Hinucap Kaicen Majeng Koperasi Mangden enten wenten pamutus hubungan kerja PHK. Bantuan sade agang nyane kantos dasayu teu inucap Presiden Kawigunayang pindah ke dana operasional koperasi rumasuk naor gaji karyawan. Wenten makudang-kudang prasarat sane patut kedagingin oleh koperasi sajroning pengajuan dana PBSU Minekadi NPWP rekening koran miwah sane tiosan. Prasarat sane pinih utama wantah laporan laba rugi nyabran bulan. Santukan sane kaicen wantuan wantah koperasi sane keni use pandemi COVID-19. Saking laporan laba rugi sane kelampirang koperasi inucap pacang kaverifikasi mangda presiden ngeranjing ring program PBSU. Saking ulung dasa pitu koperasi sane sampun ngajuang permohonan pacang muali kaverifikasi. Erwin nguduhang gerakan koperasi mangda digelis muputang berkas prasarat mangda presiden kaverifikasi tur gelis molihang wantuan. Ring kahanan sekali mangkin jantan akeh koperasi ring Denpasar sane piolihan nyani nedunang. Taler wenten sanenarke ringrat war sekali tali kali dasa siki nenten akidik koperasi sane pacang laporang SHU nedunang. Ya diastu nedunang akeh koperasi sane taler presiden ngicen wantuan majeng anggota sane kadoenang inggian merupa sembako miwah sane tiosan. Ring kahanan sekali mangkin Erwin state nguduhang gerakan koperasi mangda state ngemargiang komunikasi miwah koordinasi sareng anggota taler state nagingin laporan keuangan mawinan anggota nenten sang saya nyimpen dana ipun ring koperasi. Widya Stuti wartawan bisnis Bali.